ubwo yabonaga ko umupira utakimuhahiye maze ahitamo kumanika inkweto. Umukinnyi wo ku rwego rwa Premier League kwishira mu biyobyabwenge kimwe mu byatangaje abantu benshi babona ko imboga zitakibona abana gusa. Adrian Mutu yakiniye ikipe y'igihugu ya Romania imikino 77 ayitsinda ibitego 35. Yatoje amakipe nka Dinamo Bucharest. Abo umuyobozi wa siporo muri Federasiyo ya Romania yatoje kandi amakipe nka Voluntari Al Wahda y'abatarengeje imyaka 21. Ikipe y'igihugu ya Romania y'abatarengeje iyo myaka kuri ubu akaba ari umutoza mukuru w'ikipe Rapid Bucharest y'iwabo muri Romania. Mark Bosnich ubwo Onana yahanwaga na UEFA kubera gukoresha imiti itemewe, yavuze impamvu yafashwe na benshi nko kwiregura bya cyana. Avuga ko yafashe imiti y'umugore we atazi ko iri mu byo UEFA itemera. Uyu munyakameruni ushakwa na Chelsea ubanza arakuze yikundira Mark Bosnich uko bahuje inkuru. Mu mwaka wa 2001 ngo ikipe ya Chelsea yasinyishije umunyezamu wa Manchester Mark John Bosnich. Uyu munya Australia yakiniye Chelsea imikino 5 gusa mbere yuko mu mwaka wa 2003 afashwe ibizamini bagasanga ari imbata y'iyobyabwenge by'umwihariko cocaine. Uyakimara kugwa mu kamashu yireguye avuga ko ibiyayuramutwe byaba byarashizwe mu cyo kunywa cyatabizi. Uyu yahawe urwamenyo maze yemera ko yabaye umukoloni w'iki cyatsi cyera cyane muri Amerika y'Epfo na Aziya. Uretse kunywa ibiyobyabwenge, uyu mugabo byamufashe igihe kinini kugira ngo agire imbaraga zatuma ajya mu kibuga. Ubwo yarakimara gusinyira Chelsea, Bosnich yaje guhambirizwa mu kwezi kwa mbere muri 2003 maze yoboka inkiko aza gutsindwa urubanza yari yarazemo Chelsea ko yamwirukanye bidakurikije amategeko. Yagiye mu ikipe ya Central Coast Mariners nyuma ajya muri Sydney Olympique mbere yo guhagarika gukina umupira w'amaguru burundu. Uretse Chelsea na Manchester United, uyu mugabo anakina ikipe ya Sydney United, Aston Villa, anakina ikipe y'igihugu Australia imikino 17 gusa. Hatem Ben Arfa ubundi bwiza bwapfuye ubusa nubwo uyu mwara w'umufaransa. Uyu munyatunisia wavukiye mu byaro bya Clama mu Faransa yavutse mu muryango w'abanyamupira kuko naso mubyara Kamel Ben Arfa kino ikipe y'igihugu ya Tunisia. Hatem yatangira umupira w'amaguru mu ikipe Olympique Lyonnais ahamara imyaka 6 harimo 2 yamaze mu ikipe y'abato. Nyuma yazengurutse amakipe nka Olympique de Marseille, Newcastle United, Nice, Hull City, Paris Saint-Germain, Stade Rennais, Real Valladolid, Girondins de Bordeaux na Lille. Aheruka mu mwaka wa 2022. Uyu kandi yanakiniye ikipe y'igihugu y'Ubufaransa imikino 15 gusa, ariko biragoye kubona aho uyu mugabo yanyuze akahava neza kuko yagiye kenshi agaragaza ikinyabupfura gipimishwa indosho. Inkuru yabaye kimomo naho muri 2014 ubwo Newcastle yamutizaga muri Hull City, toza wayo Steve Bruce yaje kuvuga ko uyu musore yaburiwe irengero. Umwaka w'imikino urangiye, Hull City yavuze ko akabuza umuguzi gasubirana nyirako maze musubiza muri Newcastle United. Nawe yahise isesa amasezerano ye abona kujya mu ikipe ya Nice. Cyakora muri iyi kipe ho yagira ibihe byiza, anahita abona amahirwe yo gukina ikipe ya Paris Saint-Germain nubwo nayo byabaye gukina urw'injangwe n'imbeba bakizwa n'inkiko. Sergio Guardiola ntahuriye n'umunyabigwi FC Barcelona na Manchester City nubwo yakiniye ikipe yo mu ntara ya Catalonia. Sergio Guardiola yageze muri FC Barcelona B mu mwaka wa 2015, ariko nyuma y'amasaha make iyi kipe yise imwirukana. Biyirukanwa ziri ubutumwa yanyujije kuri Twitter bwagaragaraga nk'umuntu udakunda agace ka Catalonia ndetse ari umuntu wa Madrid cyane. Ibi byatumye ahambirizwa maze atangira kuzenguruka amakipe. Yahise ajya muri Granada ya kabiri ndetse nyuma y'umwaka azamurwa mu ikipe ya mbere nubwo ataharambye. Sergio yatangiye gutizwa mu makipe atandukanye nka Valladolid n'ubu akari muri Cadiz nk'intizanyo. Joe Barton ni umwe mu bakinnyi bagiye bavugwaho ibintu bitandukanye, by'umwihariko byabaga bigaragaza ko hanze y'ikibuga atari imiseke igoroye. Muri 2016 ubwo asinye ikipe ya Rangers, uyu mwongereza ntabwo yayitindijemo kuko nyuma y'imikino 8 gusa yafatanye mu ishingo n'umutoza Mark wa Barton ndetse n'umukinnyi mugenzi we Andy Halliday. Rangers yahise imubwira ko atemerewe kongera kwegera abagenzi be ndetse kahagaritswe mu bikorwa byose by'iyi kipe. Yagerageje kwiyunga nabo bari bagiranye ibibazo, gusa kuri we yumvaga ntacyo afite cyo gusabira imbabazi kuko yumvaga nta kosa yakoze.
umubano waje kwanga, maze mu kwezi kwa 11 bamusezeraho arahafata aragenda. Barton nyuma y'umwaka umwe yongeye kubona ikipe maze asinya ikipe ya Burnley. Uretse ayo makipe twakomojeho, Barton yakiniye amakipe nka Manchester City, Newcastle United, Queen's Park Rangers, Olympique de Marseille, utibagiwe Liverpool na Everton. Yakiniye amakipe y'abato yabo. Ikipe y'igihugu y'Ubwongereza yakina umukino umwe gusa. Emmanuel Eboué uretse kuba yarasubijwe ku isuka n'umugore, Emmanuel Eboué nawe ntabwo yari yoroshye. Ku rundi ruhande, nyuma yo kumara igihe muri Arsenal akanahatwara ibikombe bitandukanye, mwaka wa 2016 Eboué yasinye ikipe ya Sunderland. Nubwo yayisinye ariko cy'imikino 22 gusa muri izi njangwe zirabura, kuko nyuma y'iminsi mike abasinyiye yaje guhabwa ibihano na FIFA nyuma yo kugaragara ko atigeze yishyura uwari umuhagarariye. Agent FIFA yahagaritse mu mwaka umwe Sunderland yavuze ko Eboué atigeze abagaragariza